jaarsa kiyya kanaan shakkee jaarsi kiyya kun sihirii natti godhe yoo warra sihirii bira dhaqee firraa hiikee halaali moo haraami. Yaa gabritti rabbi sihiriin ati jaarsa gootuu jaarsitti godhu walumaa galattu namni biraa isin lamaani godhu haraam callaa waan kufritti nama geessurraa. Akkuma san nama sihirii namarraa hiiku bira dhaquun ibaadaa teetitti taphachuu. Tanaaf itti dhaquun sunis haraami. Akkuma san ammallee nama kana akkana na godha janii cubbuudhaan shakkiidhaan namaan siitu sihirii na godha jechuun haraami. Yoo jala deemtee waan kanatti dhaqqabdee karaa namaatiin wan inni nama bira dubbatee na itti godhe je takkaahuu gaafattee ana yoo je qofa yoo beeyte jaarsa kiyyaan na godhe jetta malee akkanumatti lafaa kaatee jaarsa kiyya birrachuun waan boruu guyyaa boruu itti gaafatamturra. Tanaaf muslimtittiin wanni isaanii irratti jiru wanni kanaa yoonii fi qalbii isaanii dhagayamte kun waswaasa shayxaanaati. Ibaadaa guddisuu istighfaara guddisuu keeysaahu dhikrii sharciidha tan gartee ruqyaa ija namaatii fi sihiriidhaan firraa eegan kitaabni hedduu kaayamee jira halkanii guyyaa keessatti kana guddisu.